guru nani Pasal kamu sautik begitu lang. Yan mati ito. Ima paru ngayon ni. Asar-asar mo ito eh. Pamatang naro ito. Nung magulang ako paru ay magulang ito. Yan ngayon ito. Kung maulos. Mas para sa daging mo. Ulos na marabo. Si Torok Rabo nga. Kaya Torok na ito. Pinagparang mo. Sa nagabi along ito. Ngam mo ito. Si Asa Ador Haduk mga atong ito. Pupulot mo. Ay sahur may buwa mo ito. Diyo. Asa lemak. Itong sinutulang lemak. Ini apa? Ini mau ibu tak dulu. Hebat itu. Itu. Sul itu. Ay, mati. Ay, pero mo na parusin namin. Babi. Bagak babai, bagak. Kasapirin mo na. Eta pemitok dokter kan disongkan. Yan itikyon. Inangadsalo. Ang sinasumak ang hamunan siya ko na inangadsalo at kayo. Inangadsalo. Pardon sa ripayo ng mga sigang sereryon. Isya niya tom. Yang kedua itu dokterku usul-usul matuk kamungan masih dua jua mengarut ke keluarga lo so jua mengatur keluarga ame pe keluarga mu dan ada ibu surang itu alai bolo dia bujuk kamu naro posma ramuna rabok pasu mamuna pasu itu atai jadi ngaun semua kami nulis semua yang nulis si nulis negara si rabu Rok atau pinaparamuna Wari masuk Tujuan anak kamu na dua borong
muna asawa mo dua asa Abisaram na atau keberkahan di matahari yaya sebutan na keberkahan di bulan dulu atau anak kuna maromay atau masari dulu berdekat di bulan sa binuang atau palaka pesigorotan mana kuliah muna baru Amuna helaman saya di sini abot pasang Matutu. asarat tinggi atau saya di masih daikan ya bila ni ulamuna sini apa nang Matutu. sasul sa may atot tubote yang di garas saat tayo tulis si gajang si kulis na gajang si torok bot tumpang na mau na gabriel saat mau Matutu. Ay solak ko makatay. Lento yung ulo. Si Pepe ko na makatay. Iloy lang. Ulit yung di dalam mo. Sa pagkatapos ng dalani, mama medyo si Matamo na. Sa tebo na mersi metuwe. Tebo. Ulo mo telepono ko. Kasi taas do. Kiri na nangda. Kiri magandang dari dalam ko. Ujung-ujung harus nggak ada orang. Semua ni notang mereka. Kali mo to kamu misalnya lewat panahon na. Jadi mana kali mo to kamu. Kau di mahu. Kung malwat di kamu mabutoy. Masih dua kamu dah hilara. So matematika rin rokon sere to besere. Siguro di kamu marumah tangga ikut sere. Sere parom. Medyo kamu persejuan. Sama nino ilang kasi mura tarilo deh. Medyo kamu ilang kontra. Di sama nina nang nilo sa bilet kamu nahila na guru. So motorok nila budilo so motorok ni pinopamu. Sama nina. Amang pada kami dalam pasal tu kuloseran memahami macam mana Pak Tusi. Kamu mana tuh berada tadi lah? Oh lah. Baju dia bebore bukan? Kerai, Lonak tenang. mon, Rohan
siang urus tolong rabu dalam meminta tomat na bertua de bata didok na tua tubuh holosi didok di pintu batu habi ulah bermarin gol sama holosi de bata ulah manggogi batu pasang bigi hamuda molotan itu dua pitu oke. Jadi sama dia Raja Nabang Buru udah sono berarti Nomor sebagai modal dia muda dua. Nak pendita perserah kamu nise. Tong dego tamu mata kami tanya mata patite. Satu lupa amunisi itu sebagai modal dia muda. Disuruh hanya kaulah muna saluran bersih kalam. Dangalani gugotai tugas sendiri pataruhan tujuan ada tidak pada. Asa kami situ mau semua nabi. Asa tu walala mana tu basitor di dulu lebih batua. Tuan anak baru tu babur dengan mubal sahur batua. Bupa dua hari matau. Asa harpa mana dalam tujuan. Bela tu jauh. Sule atau masuk bila sehari ulang mula. Tak kasih itu ngapukan tungan di jauh. Saat sonu saat mati yang tiga. Luka saat mereka merak nahu ulang selalu. Saat itu bagaimana saat perhorasan. Langsung. Ay,
Mabas pangitubo toho may siya sidikalang si penundum mahami diso alay takasdo marhite ulas senaryon na majala pa masuk-masuon siya bagajur Tuhan ta marhite na pasona dalam tangian ngami tu amat nomor 2 de bata asang giat rumah tangga si tiruon si pangihuton jolo na orang mangihuton di dikyon isok kami saluhuna diaka Nyon ama udam inang udam amak tuam saluhna sama beras di roha marhiti tangan ngamion asa anggiat diulot ta sadari marpita matar bertua asa tubuan anak nabisu tubuh buru namalo marroha asa didok na tua-tua marhiti tangan ngami asa rakan nyari rangkep di tongan yonan barang muda tung na saja disirang todi muda marsi pagonggoman asa sa masuk sa matulungan di lingkulan nunggu masa tamen non ulus tagajang ulus terorabon sa mamu horas jaga gabian toktong di dongan Tuhan apa nih nami apa kata nami harus tagajang baima nahupar tuzi amin Masuk
kang tumuli bapak. Itu om masih nomor 2. Om memberi bangunan. Jadi itu enak ting di jalan mo pasu-pasu pembunuh sesian tengah-tengah nguriang teh si tangis itu dah hati mang sudi itu perlu nak ngomong tetap sedang itu
mau mempertahankan keluarga. Malah apalagi masa-masa sonari di Facebook, seminggu lebih berkeluarga sudah cerai, kawin cerai. Jadi unang itiru kami nanda. Semoga Tuhan memberkati keluarga kalian. Semoga cepat dapat omongan di kemudian hari. Mulyate. Oke, terpaksa. Baju nagirangi semua nama tambah. Siap. Langsung pak. Iya. Jangan Levi. Arkari. Saudari besok kami jongjong bere anak ni dukun makmu bolahu anak ni tulangna anak ni tulangna berarti naboruk kuma bumbu mabe lima kami kita sore jadi mulai tema diho bere bau dinas rohani ditikyo Dino takas samu Majalo pasu-pasu Maritina posona Ika pasu-pasu Padonga sarupeo Sebagai corong waktu Dan Tidak lewat di rumah tanggaon Song ada nak karungan nak ini Murah dan boleh bentuk Ale proses ini perdelengan ini kejap Jala doang nami Totok mahamu masih datuk Mahamu jala buat Tuana nak mahamu gere Tuba baru atakas dogamu nasa hatu nasa rumah. Ini batang yang enam. Sengkian batu rumah tangga naneng roh, itu naneng roh. Asalam dikasih dewi atak di batang cokern. Jadi bolo hita berdiri, sahutar hita tahu. Misalnya par, si kami berdiri di kulit. Sahutar hita iso. Bolo. Agia ma bere siani par do bere kujibitri. Tujuan niari pangiduaku agiat rumah tangga bahagiamu di julu nami suang songoni bere di julu ni tuhatta ido sido honokku tuho bere animar doho tung bere kusipitri bolo tungado akka perselisihan bulan 2 da bereda ido neng doho honok ni tulang unang kami meila Hami akka tulang buru akka cimetuar. Songoninang ho bereku pitri
Kalau tungaro perselisihan muna, ulang itu atau sahala madidi. Kami mangihu do madilen dua ini. Iro neng dohonokku tua muna dua bereku lebasa. Si top di muna. Iro neng dohonokku tua muna dua berehasil. Ulang bereng nilai ni uluson. Alarong doho anak naga doktor. Mati tu. Jadi songonima balik tak mabagabe baligar natina bota buah. Ari munana dua no gabe atal hamuna ma marsi paolo doa. Mati tu. Asaha parjodo uluson. Saya pasato dusri Sono maniro aku raja tulang na basa. mangulusi badat mangulusi todi tu bere namion bain na ho partusi. Siapa
Muna. Songoni mapangilon nami ang boruna basa. Doho ene nami. Sibuk boti mahami. Ijarohami mahasatan ni. Tubuh. Argia marhitihun urus na gancang na pinasak na raja nami. Marpininta mata na bartua de bata. Di nion beremunaon. Say asimarohan Tuhan hatok marilili adorna. Marhiti tengang muna tulang na basa. Raja nami tulang na basa. Disok kami zong raja ni pargelengum muna marga nenggolan. Orang hidup na tua-tua rakak pulung iboti remek purung iparira. Molo petung raja nami. Pembenan nami nasoti. Debataru na manggogi pasu-pasuna. Dak sudah pulung nasosakot balia raja nami. Dak sudah peran nami tuha muna. Dan pembenan nami sesadia. Zong mahamu raja nami. Amang pada nami. Kami raja nami. Roh kami dalam betul raja gula-gula nami. Raja itu lang nami saluhutna. Asal wedang mazo aik si bulbuloni. Kami. Dari semonimar raja nami itu Merolawin na ibe buta pajaratan ikon lawasan na si Dio. Pai madihami godang si Dio. Las padong umatu haskara. jadi dihita ada por di bagasado tutu nama kalau pasal-pasal berbagas doamu siang tolong bagas tolong tuate sayang dia mak jualan nario ribe sitiru kamu ribe sioloi bola atau kaki kita negro tak pernah berang berang nami lalu kurang kata masuk asal nak kalingan sayang dia baju pamui atai asal dia bola jualan nario sulu-sulu nanti sulu-sulu bolon pakati kira negro tuana kamu dua bono kamu salah dua dia kamu na ibadah nami tapi salah dua kamu itu kayak di Papua satu naraman ini satu naraman nono
Jadi soalnya bilang isodo kami naik, lapas satu lulus sudah kau punamion. Jadi apa musim kami? Satabi Raja Bolon 10 jari. Ada pas satu lulus sama kami. Kau mau jadi operasi sini. Pasatong kuma atana uli atana ringgan tui botokku setemi itu si kolor aku mandok warni si derlina ku ingot 45 tahun na lewat rapi dari tahun pikir simpian sohot ma anak konmu berekku bawa bono berek kuburu ne hampirang mi nunggu diduduk sanggup papahuta karena carangi kita komunikasi dan benar pula urok nih jadi tujuan non kolong di roha lupa tu calon di botok subuh kemudian di ular tahun sangat mataku tuh itu dah tu berekku pengantinnya 2 nah berjodoh bonokku selamat berbahagia. Nah, kedua selamat berjuang. Puasa huruf selamat berjuang, hidup adalah perjuangan. Jangan harapkan lulus perjalanan, pasti banyak kerikil-kerikil. Karena ini nonok kuma, beberek kuna 2. Pangalaka, sadok tongma, dapotan persaulian. Saat-saat disolu masa aku botiang. Pasaton nami manon ulos herbang ulos solomon. Tuhan muna 2 berekku saat maiton horas jalan gabian somoni mata siap kami amang buru yang itu opung sirisna mau lihat dengan Tuhan ini sehat do kami roh sehat bangun pekan sehat nama mohonki tujuannya dia yung di pasahod kita anak tagwa ba
sumalima ang giku maranan ko tuanan. Jadi sinoroku dalam palaburan dapur molo au Maria iya berenami naswali pabuku di Magajalo hamas masuk permukaan sosial pada dari Tuhan. Jadi apabila sinoroku dapuru panjang mau gurbi malo mengaju para ini itu berjuru di sila Tuhan asal dapat masuk ia halak ada berjuru pada dua dapat masuk jadi itu sinoroku nasawali ba dolok ko di mulai di masoko ko so sa kapasori pembentuk rumah tangga yang baru alani dolok ko do bos ala nga perjoro halile burjuho tu itokon no udah tabana dorokku dia mai diho ito derlina omak ni Irma Opu ni Sirisman Opu Harapan dono kuro takas anggulau sadarion udok nga luar biasa uli dengan sudi sianipar sudi nahubali yang lubajulon kira do parlas niroha alani patugu pardonganommu tu sianipar tu hula-hula tu takal tu rohasahuta dohot tu huria imarohoroku tu gihomma suriya nakomni laho jorok tu si imarohoroku tuhamu alana hola salak muna mamangalugaho dia kaberekku baiki dan lupa au tu siap pudan si Anderson nate nak pedoli ho uloi nani rokon nyoma pasu-pasu jalomun siat Tuhan perdenggan basa alani saat nisoluma saat tu batian itu gutu tigaras berlabu tu labuan nunga saat tamu ojak berdoa saribe sadarion lelen mahita mangolu satu bangabean satu rasa tok ma di pasu alani amang para Bima Raja nami naroh kami itu bagas muna ganok marsada-sada namanggar ada naguk kami turaza ni hula-hula nami pangalapak boru menggolan langsung pamotoh kami maraja nami tu hamuna nafsohok boru muna las di bagas sadaro mahami manggar adat nagok tuhamuna si jalo titi maraku tulang narubok nami toga torok na siya selato tulang narubok nami sianipar na siyan hariku sorsonganima di hula-hula nami sianipar na dihutong talumuwi ma di hamuna molotuk ke salah panggodoan na nakanik tulang arito na makonado jadi akaluja usaya non raja nami ulos holong muna kalau mau bima dihita siya di barburu nami kabarade ma barbuepir dohok mol natio usaya non raja nami dibek kamu tu anak kami tu berem not tu boruna ulos solo hamuna do manobu nauli hamuna do nalau pau dulho di si bagat dikto nami petik sosadia non raja nami upung doli upung boruna tulang inang bau songo sobanya dan nami soban umu las marohani badan muna las marohani tabdi muna usaya na dulu siamu raja nami beremuna dohok boru muna mula mahamutan pak muna raja nami rodo kami manopa-nopamu songonima buah-buah nami baema leguna napasatu losok kami marolop-olop terdiki Aku
Mulati todi mangulosi ma amat tanam tua de bata makilap senada umayanto maju sen nazono dina watak kami amunana yang diantara nabi dangon diluluan nama sangapo anggian datang ibu dia ni ulat tahun asa matinagi berlima amat tanam tua de bata dia anak buah baju di paru main nami dohot baruno sibuk ke baju-bajuna si tatas baju-bajuna anak metok pas orang di dia bata titik-titik kinenengro raja nami 10 jari-jari untuk dosi majujung kalau mobi madi hamuna tulang narwok nami nasia silado sianipar nasian haripu sianipar salhu nanadi hutong naro hamuna lahu manoropi uloto kalau mobi madi hamuna pariban nami nalahu mangurupi akako dia kapabahenan sinamok nagunami anggia matong di hamuna salhu na pariban nami sino mapahapa namuna gabe mana diulani tangamuna na di balian dusikopan nor raja nami hamero lau manoba hamuna hamuman non nama buat manugu na hudul anggia mato asa pahudul hamuna di bagi nami di hudul nami ima borumuna nang deremu ama pade nami takasban pertades nama lo si jalan teti marakus sobon nami ma kane baik damang naho partusi pasahat ulos tolong tubere nami do baru nami diudurkan hula-hula nami aritonang do sianipar tulang rorobokmu manotor hami hula-hula si jalo titim marakuk dohot tulang rorobokmu na nihudur dakka-dakka kadek di gebeng-gebeng manotor hami hula-hula muna isopahamu dohot hebeng bagot nama hantu ma niagatan di robian horas mahami majalo tuga dana ma dihamu amang guru nami nama ngalian asa harus tugu pasui tu bere nami do guru nami ada orang suhu tugu kami
Ama par musik modik sosalia Leonong kuro pamarik karyot tuho. Kami si David si Anipar dot di boru nami Fitri nainggolan asa bongot matu jabu Laos paudulon nami apeona kami maulos panogu tugu mahapersiaun di nasida tutuhani jala tuguma nang akaparparanan nasida nauk di patuban asaliling nau Laos paudulon nami ma joputon nami anno boraspir asa firma poki bahul-bahul pacalongan firma todina luju-lujuma nak pangomoan alani moro huliat to kami be amang baru na baru songonima dia tai huliat to kami manno bere doho baru namion tulu hali lihat ma panggabean lihat ma parhorasan asa binua mata no lihat binae may gabe pinga pasu naing ma tugon nami mangalia bere nami no baru nami tuhata ma masu amang para musik nami naing manogu kami lain musik naing minum mah tium lapat darah tium lapat tambah geser handphonenya nampak 5.000 buru Fitri dikasih Tuhan takut toh karena uli terikat lani di Palu Tagani au alam mah Palu-Paluna di nauksoho tamu iakan tahun naro saya itu buat anak mau itu guru anak mah buha bajumuna ma tutu satu hotel itu tutu tigaras berlabu labu nunga hutu buhami be berenami doho baru nami si Fitri lileng mahal kita mau sama tu bakal satu barang tok toma di pasu Tuhan